Nitwa Jean Claude Manirafasha, ndi umuyobozi wa Bright Future Contracting Company Limited. Twaba dukorera mu karere ka Rwamagana. Twateguye ubukangurambaga bugamije kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana mu miryango. Ubwo bukangurambaga tubwita Smart Akarima Challenge, bihuye n'umushinga wa company wacu witwa Smart Lift Akarima Project, aho ubwo bukangurambaga bwamaze amezi 3, bukaba turi kubusoza, aho twubatse uburima bw'igikoni 60 mu mirenge 4 igize akarere ka Rwamagana, ariyo Kigabiro, Munyaga, Munyiginya ndetse na Muhazi. Mu bufatanye n'akarere iki gikorwa twaragiteguye, tugitegura ku bufatanye n'inzego z'urubyiruko, aho zagiye zidufasha mu kubaka uburima bw'igikoni ndetse na youth volunteers. Twajyaga mu mirenge itandukanye, uwo murenge ukaduha umudugudu ntangarugero wo gukoreramo. Twagira mu mudugudu ntangarugero wo gukoreramo bakaduha ingo, imiryango 10 itishoboye, noneho tukayubakira akarima k'igikoni. Twarabikoze rero bitanga umusaruro mwiza, aho bigaragara yuko nk'abo twakoreye mbere batangiye kurya imboga ziturutse muri utwo tumwe twakoze, bikaba byarafashije kurwanya imirire mibi rero, aho binakomeje n'ubundi kubafasha mu rugo rugamba rwo kugabanya n'igwingira ry'abana mu miryango. Twishimiye kubasura nka company ya Bright Future kugira ngo turebe neza gahunda yateguwe y'uturima tw'igikoni hagamijwe kurwanya igwingira ry'abana. Niba hari cyiza mubona yabagejejeho cyangwa se mubona imbere hazaza hari icyo ikomeje kugenda bagezaho, aho tugiye kuganira na bamwe mu baturage batandukanye bo muri uyu murenge. Turaza kugira mu biganiro bitandukanye batubwire ibyiza by'iyi gahunda, cyane yuko igamije kurwanya igwingira ry'abana ndetse n'imirire mibi. Nitwa Mukagatsinzi Tereza, ntuye mu mudugudu wa Rubirizi, akagari ka Nsinda. Ndashimira Bright wadufashije guhinga akarima k'igikoni, nkaba mushima by'umwihariko kuko bizaturinda igwingira ry'abana, natwe kandi tuzarya indyo yuzuye. Abantuye mu murenge wa Muhazi, akagari ka Nsinda, umudugudu wa Rubirizi. Abanshimira Bright ko yatwubakiye akarima k'igikoni kazadufasha kurinda igwingira ry'abana n'imirire mibi. Ndekezi Rutayisire, abantuye wa karere ka Rwamagana, umurenge wa Munyiginya, akagari ka Nkomangwa, umudugudu ni Kabuye. Turashimira Bright yatugejeje ku gikorwa cyo kutwubakira imirima y'igikoni. Tuzarwanya igwingira ry'abana, twongereho imibereho myiza. Turifuza ko iyi gahunda yagera kuri buri wese. Murakoze. Nitwa Uwamariya Liliane, abantuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Munyiginya, akagari ni Nkomangwa, umudugudu ni Kabuye. Turashimira Bright kuko yatugejeje ahantu heza, yatwubakiye umurima w'igikoni, ukaba baratwubakiye umurima w'igikoni urimo imboga, ukaba dushaka kurwanya imirire mibi no kugira ngo abana bacu batazagira igwingira, kandi tukaba dushaka kuko bazagera no ku Banyarwanda bose. Koze. Nitwa Nirere Damarisi, ntuye mu murenge wa Munyiginya, akarere ka Rwamagana, akagari ka Nkomangwa, umudugudu wa Kabuye. Ndashimira Bright ko yatwubakiye akarima k'igikoni ko kurwanya imirire mibi no kugwingira kw'abana. Nkaba nisabira ko buri munyarwanda wese azagira akarima k'igikoni ko kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana. Murakoze. Nitwa Mukashema Marie Chantal, nkaba ndi umunyarwanda, nkaba ntuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Munyiginya, akagari ka Nkomangwa, umudugudu wa Kabuye. Turashimira Bright ko yatwubakiye akarima k'igikoni. Umugambi w'aka karima ni uwo kurwanya igwingira ku bana, cyane cyane abana bari munsi y'imyaka 5, mu rwego rwo gutegura indyo yuzuye. Ubwo rero nkaba nifuzaga ko
nabonye ibi bintu ari byiza, nifuzaga ko iki gikorwa cyagera n'ahandi hose, haba mu mirenge yose ndetse bikaguka bikagera no mu Rwanda hose. Murakoze. Nitwa Nzigiyimana Selemani, ndarizwa mu mudugudu wa Kabuga. Nkabashimiye Bright ko yadufashije mu kubaka uturima tw'igikoni, nkaba nishimye cyane, nkaba nifuza ko iyi gahunda yazagera mu gihugu hose. Nitwa Mukashimadera, ntuye mu kagari ka Sibagiro mu mudugudu wa Kabuga. Ndashimira Bright ko yadufashije kubaka akarima k'igikoni, kuturwanya imirire mibi, turwanya inzara, kugira ngo tumererwe neza, tugire ubuzima bwiza. Tukaba dusaba ko bibaye ngombwa bakomeza bakagera hose, iki gikorwa kikagera kuri bose ku isi yose, ubuzima bwiza bukaboneka. Murakoze. Nitwa Nikuze Joseline, ndi sosiyare y'akagari ka Sibagiro. Twashimira Bright Future ku gikorwa yakoze ku bufatanye n'urubyiruko rw'akagari ka Sibagiro mu gikorwa cyo kubakira abatishoboye uturima tw'igikoni mu rwego rwo kurwanya imirire mibi. Ubona hari n'ushimishije byateye mu bijyanye no kurwanya imirire mibi ku baturage bacu. Bibaye byiza rero bagakomeza icyo gikorwa, byadufasha kurwanya imirire mibi no mu bandi basigaye. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Gatete Celestine, ntuye muri uyu mudugudu wa Kigabiro. Ndashimira cyane mbere na mbere uyu mushinga wa Bright Future kuba waratekereje kutwubakira uturima tw'igikoni kugira ngo tubashe kurwanya igwingira ry'abana ndetse n'imirire mibi. Kuri iyo mpamvu rero kuba twarabonye uturima tw'igikoni tugomba kutubungabunga neza, ntabwo twadufata nabi ko haba haratakaje imbaraga nyinshi. Iyi gahunda rero nziza badukoreye tuzayibungabunga, ndetse turifuza ko yagera no ku bandi baturage bose baturiye umudugudu. Byaba byiza. Murakoze. Nitwa Imana Lance, ni mu kagari ka Kageha, umudugudu wa Kigabiro. Turashimira Bright ko yatwubakiye uturima tw'igikoni, turifuza ko n'abandi bizabageraho. Murakoze cyane. Nitwa Habimana Jean Pierre, nkaba ndi sosiyete y'akagari ka Kaduha. Mu by'ukuri turashimira abafatanyabikorwa Bright Future uburyo yatwubakiye imirima y'igikoni mu mudugudu wa Kigabiro, by'umwihariko nk'abaturage bubakiye imirima y'igikoni. Bazadufasha kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana. Tukaba tubashishikariza mu gihe tugeze mu cy'impeshyi kujya buhira imirima y'igikoni kugira ngo imboga zateyemo zizacika, no kuzajya bazisasira kugira ngo y'amazi agiyemo akamuka. Murakoze. Twe nka Bright Future Contracting Company turashimira ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana n'inzego z'ibanze muri rusange, kuko guhera ku mudugudu aho twagiye dukora hose baradufashije, ku kagari bakatwakira neza, ndetse n'umurenge udufasha muri coordination aho twabashije kujya tubona izo nzego z'urubyiruko zidufasha mu kubona amaboko. Turashimira cyane akarere uburyo kakira abafatanyabikorwa nk'uko batwakiriye kandi bakomeza kudufasha. Nta gikorwa turategura ngo badusubize inyuma, ni nayo mpamvu tubashimira by'umwihariko kuba baradufashije muri iki gikorwa, kandi tukaba twiteguye no kukigeza mu yindi mirenge n'ubundi ku bufatanye bw'akarere nk'uko badahwema kubitugaragariza. Murakoze.